ke teje ka ke se di pomhodze no vorlike uko ke lidi uke nife tsepie pokisike Jesu Christa uko peter hakilio zano ke nise di jeza white gift service no nipu resho ke vor pete ke lusiawe jeza ke resho ke hu haunu Dr. Rukovilia Satsa Pastor Nipu Diese Japutsudo Zalinu uko tas ke baja ke se enoli ke kringu kire mu eli ke tokrinyo piena Zali kreta enom hasitu kire metsu ke zedi zali ku hetinye tsibie Nipu tseledo putibie zali kreta nye tsya 때 그래서 셰탈레디 기리리다 ke thodie ke pra
eno vi hu nu di ketholes ke we nu mu enoli jese tunyo vi solo ketholes ke saunu ke cha ke tse enoli vizo tunyo kromo dikon miekrafe temejie fellowship zapudi hakobu ke sodi putise ledo Achiye prabye ugo kasalikin nu kato lesa kewe nu keriki to puo me fe suru nu sere puo keriki to puo me fe suru nu sere puo siro uke penyo fe ugo ri nu temie tsilike uke mhedi sidi ugo bu zike zanu koko tira ko perinyo ko mu kunyo ke krigo jiu ki zigi gu ke tyo ke khase bali tyo sidi uke penyo fe putyo purhin nu temie chse uke penyo fe rin nu pue temie chse pue tefu mu tenu chse ke penyo fe japie soko zdi nyesi vlie mu krolie di ki zu ke chu chlie di su penlie jiu zike janu kogo tira kom ho mu ki zu gi melege tyo ke kom ho tulie sise siro uke penyo fe hare ki zu jigi ke tyo ke ai puchie ke fe ga pete si bo pu si tse puchie khasya ke ja pete pie nye zwate ho sese pie nye za chse wate ki zu gi ha jiu melege tyo na tsako tira ko mu gutu ya ke ja kunyo ko bu na ke pe jo pie uta chutyo ai khaswate sise ru silie siro uke penyo fe pomhato cheke le ko pe teme hose ru hare soko vitorzo sundu thevatie mu khiseba za surute Johan Diligivi Bua Bununu Pengu Putsigi Tube Kebao Liro Keri Diu Shitenu Diu Tua Mu Diu Uke Penyo Faze Tua Mu Diu Uke Penyo Fazo Bue Shitenu Uke Penyo Faze Tua Bua Ginu Mapete Tselie Mu Tsekiliko Buri Pusamodi Tsemo Bugi keri tyo, mu keri su temi pete ke jiu zo, ke jiu ke ziva pe jedu ya, mu ke ziu su zalimo. Che Korint miko kinyeu tepfe, Korint miko kinyeu tepfe kerendunu kerepengu. Putsigi zayeu. Jerusalem no Christa miko kikuhi. Siro chigito la che mu ketala nyekrada kasaya kazao nyebu tsilikito la che kasa mu tsepe krasa to sidi nye kemetho liye bu kralito. Po mha ke hubu nuri nye tsepe nibye nyebu me prome voile ke vi tsesatyo. Sidi yegino nye kakese ngudi mibu uke penyo fe tseli dio. Kekrila mona nye go tsekese lieto hao, kepele me go tsofe va pikese zomona, mibu uke penyo fe tse pile ke dio, buri sazo. Nye go Krista diliki viu diese tsedi chekese la, jiu nye go me prome vodi mhabye uko mu kekrimiri tsekese la, me nye lieto hao tsekese ngudi uke penyo fe tseli dio. Sidi uko nye mengu mu nye la chali dio.
Kekrila mona nyegi uki penyefe nguke meje vira krozo ketze po to ketala. Uki penyefe mhame tobie ketze pu pali ke lola putse. Che se di che penyofa che u me jema lolio. Che me sa che rieto te ru zapu za ye pete vele che sa che crie he ko po mpejele he ko ti che po che ni Christmas ti ha ko ha me ngu ke ho di te terve che vor ke he di no he ko se vor ke niti hako haha tsoso ke zokola te ru zabu zaye pete be nzagi seya zabu ke show mu ke mesau chaliche ke kini pu hieko ndielie te me pete uni pike to dielie ke vi no seki zu ki ke vor dielie haula hieko ri hieko nidi nteje yawe ke kini pu tie ke pele me ko bu Zedi ke niti honu nipu hekono kapie nzedi ke se nresho nzapu tsedi ntsenru ke lie teja ke sangu ke lie tipu tse tiene ke krie nipu heko sodu ke nyun heko ke zedi tshie ke ni Christmas ti sozak po makere hako pevodi ke ze nzapu tse nresho vodio Jeze hari heko ke zedi heko tepfer na ke tse ke hubo ke tse nipu ke zedi lu ke ba temye ke kra heko donu ke tumu di lu ba nipu no nteja kapie ki zu tse ke se Romu kralie di ki zu ke chutselye no ke se za ke se zedi heke hubo ti chebo ki Nipun ke peleno tsepre krali ke zokola ke tejebi ntsaya. Hego tien ke shokro to ke zabu tsedi shoke bati hanu. Nipu temye ke kra ke ni ke remye tsedi. Nipu sokola nspecie. Deri hego temye ki jehanu ke lu temye ke tumo. Mie ke kra nipu ke zeke top famiri tsese. Heko ndieno shikelie. Ke niu mu la sar punya ke lu ke mhedi. Mie ke kra zamukti hulia ke lopie u ke chu ke lu tsedi. Ti son ye nipu soko zamukti di unize. Deri nipu mie kropo ke zeke top fela. Kutia kupuri zamukti ke te gunari nguli ke zeke zechaba. Zahiburi krieke te goseneri maket zela shiketseri menguke loketseri tsabato ke niwe po peni ke vitoko seti ke rtsove ti sonye por tsosoko se ulie ke lotsake batui di heko mia ke kra tie ke jeke meni heko ke ni pete ko se ke rtsove di heko chamoba Deri temye propo heko donu nipu ke si ke tseri heliel hoti nipu ke mengaba nipu heko bu poti haunu ke zeti sokorliri rasje ke nipu homie ke ni Christmas ti hako vor ke se uniliemo udzjeliemo di tedzeku ziba u ke tseken ke rela Uvie u pietogo ze beprape vobie u keteke matotze there is sokonuri ke sorongulia modi unu tsopfezewe mi probo ki jehanu matotze di tselie modi teroge shola mi pu mi ruopfedi mi pu iulie uvie bete pieleti mi pu Kemenga ketsa hekotono shiketsa riba. Homie nipu ukrenyo uko jiwadi. Nipu ubu sami mietsa samerenyo mietsa haiti hekotono
mi ke kra ke tu mo di lu ba we dari ni pu no soko pe te to fer li shiru ntyo japie ye dono ke tatse ke me je tse ke ke to fe ke se ke ze pe te ko tse ho mi u le u lu mi me to me tamo da di u ki prubu u la te no to fe mu ni pu mi me ngu ke ba ke lu shi ke tsri he ko dono ba mi proprio ni pu ke tra ke diwa di ke sho do zali lo di ni pu ke zo ke mum ha to tso wa di ke di ki no u she sa fa di te no ke me she ba mi proprio u ke le ke me do ta tsa da di ke sho ro fe bu u pe ne wa di ke nya ki no ba mi proprio ke tsa ke che tsa di u ke te ke zla vo ke tsa mi ke te ke ki no ke kru hi pi ba ni pu no soko pe ter li shiru ntyo pu ti ha no chapie Dielie che vi te mi pete ni che tu che ni dielie so buvo che che tropfe che tazzo che me je u pie me shire che so copete con rizzoti ni bu non tio u co cruhisa che liezze che hu te mi che grazia prezzi io con ni che ba con la je tie io co bu io co donu te mi che gra Zopfe gemanga ke basoko hioko honye ho zeshi zomodi soko bu gemanga tu teme ni pu no hioko bu chesa ke zedin ke shoti hanu matsa yo bu nuri soko kruhi koyale ke vi jabi ke hu tje shedin ke hu bu ke zen no bu tsdi ke tatso go korea di ke zen ke shokro topu ma ke rebu tsdi ke zen zapu chabali che che fine pu hioko matoko tsukelioko la mpejie hioko chiri hioko mato ke krige tsasa nzapu tsovotie jabie nkyo ezalino proto ke krige tsa fellowship ko mu miete shiri ni pu nke tse ke jivi pu makereko do tse sedi sevor nzapu tsodiodi le mhoje no paliete Ntio uko pepe te gori bezame sepie ni pu cheke segi kerene pete bu tenu shoke tu mia buri te pie me shike tu mia buri te zepu zike tu mia ko buri rene sedi heko bu ke ni dielie chali soko rene di heko tsepe ko ke lie chali che shiro unkitu Hego pastor Dr. Rokovili Chiri, nke toke ridiego sevor ties nyonyoko se saputsetie. No ke dupu pie po ke sedo zese po nune tsesashi. Po bon kino ke vor mpesi di me doko se ties nyonyoko se ke sali ke tula. Non ki teori ve kruhise po tsepekose. Po me putie po zapu matopete ke khalidi no po zapu ko gino zaye chlemu jabe kerne pete go tche he ko ke zedi nresho savo ke tyo he ko matho pete ko pie mpino mpele samo mbu jabe matho ha ko tse mo ki sedi zabu zaye mo tete te ru fele nudi ke te jebe ntsedi ke la ke le tishu zanu ngu ke meje ke krote da chayawe amen.
che uko ma ke ngu ke tse ti ba li to di kon ko chalie tse se tha uko ke pesi ke ba kim he di jezam ha ke ngu ke le ko se samerenyo ko va phito ya petebu japu hanu ke rese che di chase ya we ha ke ngu le ta ro eno khotu richa associate pastor bu se ni bu theje se to ke chaslido hego chmuri ke su hego pe ha pe rise ke do ti pe sotogi ke ba ke krie hego bu be jewe ki jahno ha ke lu ke ni ke je ke ni hago ha pete nkinu vor mu hago ha pete ke matazo yamo Deri hago hapete nuri no hego krie ngumezie mu maru medo recreator gachala hego sigos sitoliere Deri no hego la vi ke tsu hasidi puti petenu hego krie ngumezie di jabi hego tsu ya ke jagola mpejewe ki hanu ke lu hego miehoburi Mie kruhili ke vi, mie hobu, mie gipili ke vi, haidinu, ke thardinu, ki jahanu ha ke lu, temie utipe voya, mo hai ke chutinu zo shiri, nipu no hego me hobadi, no jabi hego chakesha, nte jasu hasedi hego bu, no hego kri kesha, hego givi kesha, no jabi hego chakesha, Nte jahago hase hego bu no hego krikesha njapu chla likevi non to jabie hego chsa musidi hego bu kabien chkesunu sedin japu nke dilye tonum hachla kesunu no hego mahobaya no hego ngubaya mu hego buri nipu hake duyo buri chdi no hego krikesha su ha tabie mhodzunu ha ke duyo pozolivi There no su ha mehobaya muno hego nu mehobaya. Sidi hego busu sedi injapuchla likevi. Nte jabi hego tsusia ke zatuidi. Bavado haunu no jabi nyunyogo tsake sutuidi. Hego vordi ke zeke krotolie. Siro kake sunuri njapu tsusudiodi. Nipu hego mahagoha ke ngulide. Hego hagoha sedi nipu taimie kruhila ke chunu.
mo themi va phila ke chunu hego japu chvodio ka ke sugo unidi cheke sepetem hogi no jabi pete ko chasike che hago sedin japu chla ke vonu pe ke limiebu ngu ke limiego buri nipu nke create nke vigor kra muno hego pete release di hego crea ke cha nipu pahago havo ocho ke chigi uburin ke crea hago harakradi nte zila li ke vi nte jabi hago mhogi sasike li che ego sedi japu ke vo pete mhogi no jasa sedi hago haginu no zayet li che jisu arhagli zanu chasiawe amen. Que tse nos abutse se kido. Me crafe de Jésus fellowship mo kika relizu fellowship. U kobo ke she sodi share putise le do.
Kipu kesi kimhedi Dr. Rukuvile satsa pastor nipu diese japutsisido je potibie putsisia. Ru pushe ukoki hau supo meri mu supuga ukoshe kaisar zo sitsepu ukoki kaisar vikopie kaisar tsuwalie mu ukepenyofu vikopie ukepenyofu tsuwalie mati tute mefe kinye kusuku mefe mu mefe pu kejanyo ke kruo la pharisiko Jisu ke drofli tuodi Jisu ze kertsakatsa mu Jisu ko die ke la ke sununu o ko chesu ke zedi o ke penyufa die ke zaliena hau supo meri mu supuga Jisu pharisiko ke tosedi sununu o ko ze o ke penyufa Hatolze se uko kipu kese Latin medianu how se imago Dei image of God idi kia Katolese nu temyedze pugetse human nature pugetse peteri po fundamental understanding Pulu temye supu yasi. Mo ke penyofum hodzunu. U ke penyofum temye se ki yasi ke ze vordi haugi ke. Mo haugi rapunu tsumu teparga me hoseli ro kiriki totu tepuo kusuku me fe tenyenu. U ke penyofum putua purhinunu temye cheke se kusuk kiriki totu tepuo kusuku me fe tenye. Hauginu sekapa uko ngulitua. Dia hau bahushiri pie kapelemiko temye mesapudi luyakaza human right. Mori dignity of humanity. Temye ukapenyapum hato sala temye kremor shokete zepuya kaza hakopete ubodeu vordi katodi haugi Kef baget mulivi. Ibrime dienu image. Uke penyo for hinunu temye chekese ibrime dienu hau zalem. Mo hau zemeta po krpo. Po krpo hiu. Mori mi po kr. Chekesu kr. Po shadow outline idipu of a figure. How Pusakase Salem image how putau meta pozivi po crew chakasu crew zivi po beauty po hasi po intelligent statue po sasa mi po meri po chipie duseliro su crew nguya Musu kur su se salem image idikiasi. Ibrimi dienu dieke kripo satemeta damut likeness. Uke penyofu hinu ikesogo kerikitonu image hauringulia likeness hauringulia. Mohautemeta pukru hiu bagata suri sekemie. Deri ke kriza ke tsupute meta ba ushiri ugo early church fathers ke peletseli kerie pitsumie theologians ko makesimi ko iya ke ugo pukese haute meta temie solu temie rofu po intellectual temie pom hasi pom haleni ba ke su pom moral nature uke penyu temie chekese temie Uke penyu ferhu fukete bahu shiri hachase hako soul intellectual mu moral nature hakwe likeness nu bagete su pu
image สุดจะไม่ท่าปูชิวปู structure ปู likeness สุดจะไม่ท่าเลดีปูนูกิเกมีดีปูเชื่อสิก็จะเทมิวริบก็จะอีดีบ่าวชรีอิบริมิดีนูมาจ้าหัววัชยาสีบ่าวชรี reformed theologians ที่จะ theology กับเพอแกเป็นเลกรีติกิโกอุแกเป็นยุฟเดียวัชชาเสดิทิมีเปทาปาร์กจิกิโกอุโกอิมาโกเดอุแกเป็นยุฟฮินุนุชกเสอุโกมหัตเซนุนุเฮาปุยาสีมุสูเจเมทา spirituality รบฟูเกลูนูปุชกสูฮิปเกเจเกนิวเจเมทาปัว moral integrity po mietho po uke penyu fu themi chekese themi gi bhagetse po moral integrity holiness masatsi kete mu themi chekesu uke penyu fu po hinunu chekese seu zemetha uke penyu fu chekese ki junu pom hatoko ke khase ba kete so ko mezame sedi lukete dominion over the creatures idi puyasi kirikito lesunu uke penyofa uko temie uko to uko hinunu chilike ikese uke penyofa po suggestion po khakese mori uke penyofa uko silike di kiekese how se tigi conference po kiepie temie chike to la uke penyofa uko po nyo kama sarufa idi puya ke kilidi uko hinunu temye chili ke geze ke gibye chegese fatas se hago je bugese rofunu po spirituality po intellect mu po moral nature uke penyofu temye zeke perogese rofunu temye zeke perogese hasinu uke penyofu temye buke vikesho ke dale vigete po freedom po hinunu chegese mo ke penyo po ke mi tho zo nu po moral nature nu temie chekese o ke penyo ki zu sovordi po pom hatho chekese u ko tho u ko hin nu temie chilike idi po pom har se party temie chekese tigi hata se hago ba hu shiri po image po likeness how nu temie chekese kiriki thole sunu mulivi uke penyofa adamu if unye chekese temi keriet tonye kete uko katole sunusu ngulia mu unye kriketa jeri bible no pusa mo hako unye kriketa she pulpit commentary pugese scholars ko pugese unye kriketa she politeness po spirituality po intellect mo po moral nature how we corrupta gets how be peshoda gets there pu image pu hinunu chekese suwe temigito zo gets sidi pusa muji subula ki jinu vor gets uke penyofu temi kalali ketula vor gets jego katola sunu me hovoseliro uke penyofu temi kelunu pu spirituality temi rofu kelunu mori po intellect temiem haket daget su pepi get su ke krigeta po moral nature su po hinunu cheke su biepesho bieka tatso wada get su jisu ginu su biepesho ke wa ucheke mezuzu modi ke sapo vitchi ke tsupo jisu ginu peleke ligo tsla ke sevie tsla sada ke ogo ke tolesunu su ngulia mohakemedi temie ke lumba hosoliro ke pumalanu temie po mesadi uke penyofu mesagetla purinu nutsegese po purity po holiness moreo ke penyofu temie tsegese temie bu su uke penyofu hodzunu po innocence temie bu su vigetu nu uke penyofu hodzunu redudi
su bureaucracy lugaba su bieka krpie temibu uke penyufum hetuo keda uke penyufu kevaduo keda uke penyufu riki tse mu luduo keda fegeda ugo katolisunu mulia uke penyufu rip tsfdi temye chegese burhinunu uke penyufu ugo chegese hau uke penyufu burhisu hakipuri su kawamo ke pumauto su politeness human nature temyebu vidi bageto mesadi bageto chegese su biepesho bieka tatse bieperu wada zo sheri uke penyufu su chegeme zlapie temyebu ke penyufu modzunu po mesaga tsege medi po ke mesatsunu voli ke vi punyo Jesu Christa ginu chegese Johan tutepo kusoku pununu prekesoliro ugo zogos mulia Dieu temye richfdi luvor get ugo katodianuri prepare gasali there Mogo tik Christmas puto me hoso Christmas ke lume hosoliro pete uvordi ugo penyofu punyo Jesu Christa bu ke penyofu zo deri temye chdi ki junu luvor get temye kalali ke tulanu lavor get po purhiu nunu cheke su kawamodi su zela puki vona ke tu ke klamona ke puma su bieperu su mesatsi ke tu mozunu bali gen zeta voli gen zeta su zela puki voke tu o ke penyefe punyobu dilie me potsidi vor Jesu Christa Calvary ginu she di rilashe ke liye o ke penyefe pum hato chitsipie temike lugi chekese mo ke penyefe pum hato su chipie temigi chekese po des seko me hovor liro ke tolese ke wenu o ke penyefe hato su riginu po pum hato chevor getse mo petit tugi po punyo Jesu Christa getsese idipuse muche ogo lukebati haunu liro Jesu vakinyu vor ogo zela liketu tiunu ogo sunu luba ogo til lukebati haume hosoliro eschatological in nature Jesu lavor di temye zeli ketu mu Jesu epuse gete alavor ketu tiu zo shiri arisimo bu zomo liro mi puri su simo tiki dilime ko zo shiri su simo der Jesu lavor ketu tiu temeta Jesu epuse gete dilike viu sevo de kizu petenu zalieta liro temye pete dilike viu rene sisata liro alavor di nigo zeli tu Jesu lavor di temye zeli ketu putiu we tie temye jenu kapi bhagat ke mi ke tsupuri mulivi Jesu bo penyo ki jenu ke vor we o ke penyo fe puto po divine plan sununum hatsovorsa je Jesu bo va ke new lavor di ko zeli ketu ne hatose temye pelle ke se po Jesu ke tese Jesu o ko ke tela pe ki jenu chekese Vodi dili ke viu zasunu di kakese su po sedi temye pelle kese su temye su chigete kese rigete su chigete hatununu o ke penye fu lavor di temye zeli keto vakinyu su tiugi bagete oko katole sunuri soko mulivi moha ke midi oko Jesu zeme hosoliro Jesu e penye ki zunu vor de skinu potalatsumo Poe Calvary ginu oko pusutse di sheri rilashelie. Musake midi poe rilashekeli she nyoko tuo gizunu vodi. Pelele ke mieko ki zaputso suche idi oko katsesa. Muke pele tsele ke liye penyo ka sakelie skinu so potelamo. De ke pele tseke liye penyo ka sakeli ununu dola sheketse Jesu diese unu dola sheketse penyo ka sakelie more Christmas ke ni Jesu penyo ki junu ke vor ke tefu ke pele ke ni kwa ki rapu nu vor yaga me hosoliro ke pele nunu u ke todye ko nunu u deri ke pele u sedi Jesu ki puke su tsumuzedi luketse chekese mikropo vodi sikomo miki koki dili ke viu zasutwa
che per le mie cobu che per crodi Gesù penyo che zunu che vor ti hau Christmas ti hau no che per le mie come mie che zaputseli mori che per le mie cosu shiri Gesù tui ugo che se chilli di u che penyo for sure u che penyo fatse che ba so hi ugo che se di u che penyo fatse rishu che ugo Christmas carol che tu ugo che huiche tsi ba u che penyo fe ugo bu haidi por shoba nu que mo haideo que penyo fer sho o que penyo fer za putsa que sunu Christmas que ni Christmas que tefu que pele su temigi krakulia que za o que ni que pele su tsepeni kulia que za ugo que lunu mulivi te je po se di que za sun chimuzuri que za wade kuzupo ugo tefu go que hunuri Christmas tiu nu su se que za Refugo mucherago zanukro tonuri teje hayo pusa chezeri sedi gezasana. Teje hayo Christmas ziu pete sedi ugo petasali ke vi banye ke le. Australiano teko ke femi po teko ke nye penyo ke metasi. Mu po teko kr fu ke nye penyo ke meta ke tsunu po liro. Po krfu sheda mu punyo hilie. Che crifliro po crif riba deri punyo yo sheda muteko che fe hauliro hanyeha me hobadi kigem yedi punyo yo tekke dushi ke te kunyo yo tekke dushi ke po lebadi po te ko crif sheda di punyo yo ba ke yo zevodi po cr ba deri punyo yo shekata fubu nyudo di po zevosi po zevo ke sitiki po krif sfe unyo te kunyo te se tengubadi po ke pakel hodasi i punyu mbida sigitsala po te doke kripo le labadi vodi te ku shekata yo suyo zil helidi kapye higabayo ke jiledi zevodi higaba krif tsasa rupo te se tengubadi po nyuliasi mo haidi te kunyo teke gelie Christmas Peteu hakim higetze. Che pumalanu, uke penyofe, pushiu nunu ko chasuzo, deri ugo human nature, ugo tenunu. Che pumaunu, ugo ke pumalanu, uke penyofum hozunu volikenzegeda. Ugo vozo shiri, ugo ke pakel hogewa. Che kilamunu, uke penyofe, mesatzi, deri ugo ke pumalanu, uke penyofum hozunu, gertzeker haketse. Deri po ke pumawe po nimo so shiri temye kwa kriye ke tse. O ke penye fu mozunu temye po tu po ke vi ke kunu nu voto liro ke pakal ho ke wazo. Ke krela mo no ke penye fu ke masatsu nu mi pori leli ken tse ke la. Deri ke penye fu po nyu Jesu Christa ke tsepie. Po penye ki zunu vor kalvari ginu ko lashe deri lashe ke liye. Po jese di ko kraka masan ke liye. Jesu jiu ko Hegeli tiki, uko krakama sakeli tiki, uke penyofu uko ngusadi punigeli. Uke penyofu uko ngusadi, uko se pumhozunu voli kevi punyonyo nyotokozo ketse. Jisujiu se krakama sakeli ko ketse, uke penyofu uko zela keli. Christmas me hoseli ro, uke penyofu uko ngahwekeli. Uke penyofu uko ke pumanunu. Ugo krikame sabie bu mozunu la voli ke viche ke se ugo ke lu me hoseliro Christmas teni uke ni topo chke ke tipo uke penyo fer shuba ke tipo uke pelesedi japutse uke pelesedi ke petse ke pekro chelibie uke penyo fer za tseba ke pelemie ke lunu putika zato ke me yetopo ke towe Uke penyo fer hi temye gitu ketse po image. How we uke penyo fer how fill of work ketse. Johan keriu no mo hoseli ro po puto po temye ko favor deru ko pusili mota. Uke penyo fer po hinu no ko cheke su fill of work ketse. Mo uke penyo fer po hinu no ko cheke how uko how lanu uke penyo fer hozunu po mani ketse. Temye ke pero ke tsu so shiri su uke penyo fa uko bu hunyu ho krie sanali mo sho ke tsu ke to die slanu uko kipusa
human dignity temye ke lunu kirapu no vorga uke penyo fukinu zumu tebar ke ze jisu zo shire halanu uko bu huni ho khele nu ke ze ngume jeli nu ke ze jisu zo shiri sedi poke lutiki temye betha mu jisu e farisi ko puteli tio poke jofeli tio di se puki ke voru uko die ke la ke she how supo meriga uko e puki kesanyo kapie sorkari tsudomo tsulhoga ika tsover ke setiki niko jinu ke dipo baga di uko ketso ke seki uko coin po badi raka tsupo badi tsupi jisu tsuke se how nu supo meriga how supo meri how nu baga idika tsoke seki uko kaisar la jisu e puka sa kaisar viko kapie kaisar tsuwali deru ke penyo fu viko e kapie uke penyo fu tsuwali idi uko dieka lasa ma hatiki judami ko ke lu be hosali ro uko e romye krukro sorkari u krukro luto ke tsa farisi ko uko kapie pu tsepie jisu pe ke segi nuzori nguli vi uko zo shiri India government crawl lu ke tsa Indian government ukori po sekiraka Mahatma Gandhi me riba ke tsa su seya uko to ke kripo me ripo khasadi uko pisapo tsili zori ki zunu me puri su uko bu sedi ha khali kenza ma ke midi juda ko so shiri rom me krokro lu ke ba rom me bu ko ke khaseba ke tsa zasi ke me ye topu ke tsa uko haunu mulivi mo me puri sorkari hau petsuli genza ke tsa kesanyo kakesanu so shiri me puri sorkari hau petsuli genza ke tsa ke krilamu no uko esu krokro lu ke tsa mujiswe uko zeker ke tsa ha uko sili kere me hili kere po sevori uko zeker tsumo der chimelia uko likunu to ke tsa nyuko likunu to momega uko ketso sedi uko chike se po sedi tison nye sedi uko hakr hatsuya keza jiswe su sedi uko chata uko rchike se viepo mu uko Caesar krokro lubaketse kaisar krokro lubaketse uko su kapie su chatanu su kelujonu su hatogonu chegetse mese mu uko su kedibo uko kipusi kedibo dimantsi uko suri tsumorsho mu uko kesanyo zo shiri kapie putsumorsho mu government zo shiri uko ki khuli ki vi chali ki vi poke koba ke kilamu no sorkari suwe uko mhobagetla Romi ko tu teker se kusuku tenye nu pole pushagata supu tsisi kapye su tsiliche supu ruzishi su shulie supu kriprizisi kete su kripriliche polwe tukese pwe uke penyo fe kriprizisi kete ruzi kete tejezi kete su hiudulu tupye bagete uko sokori ngulito ma kemedi uke jiswe farisi ko kipu kese uke penyo fu vieko kapie uke penyo fu tswali che ke tsa sedi pwe uko ki pukese sorkari tsa ke suri po der su ki me ye ko ke tsa pu ni ko ke lunu ba rom government ki ko ke tsa pu za ko ke tsa pu ni ko ke lunu ba su ki ru ko mo sho ke tsa pu ni ko ke lunu ba musu tsa meta uke penyo fu sala ni ko kapie su tsili che Nyeko ke lu pete kapie su jenu silichi. Nyeko ke kuo power pete kapie su jenu silichi. Nyeko ke lu hau po faculty. Nyeko mhasi, nyeko mhale. Nyeko siliki vi nyeko kinyi, nyeko ke kuo soko pete kapie pu jenu silichi. Pulie tonu sedi pusa putsilichi ke tse jisue sedi farisiko ki su pusa. Seye ki getsupo citizens tsiyasi. Seye suwe po government ru getsu. Tejie getsu, diese nuba getsu, mese getsu. Po le pusu getsu uko e kijunu luba, deri uko e tigi temye kode. Tigi citizens de, iri po we pusu.
Jésus hau pu ke setiki po ke penyo fe ke tse shetse nu tu ke tse Johan punu ugo prekeli ke midi shetse nu timu ke tse ke se diu tu so ke tse putu po suzo ke tse ri Messiah uzo ke tse ri tapi Pharisee ko ke se ugo ritse dia hau nu zo shiri ugo nguli vi ugo tie temi ke lunu me hosa Christian ethics ko me hosa ethical prayer kaza fear kaza Christian ethics ko pete me hosa liro vordi tie ugo kiriki to lesser prakasa je mati to mefenu prakasa tsuko pete vordi Christian ethics ko pete human rights ko pete human dignities ko pete vordi haki hanu kevdi sedi temi chata temi mezupu temi ke krimo so ke Hunyu ho petse penne sho ke tse, hunyu ho dukri sho ke tse, katola se ke wu ni ripusu zo. Hunyu ho yara kere guli mo sho ke tse, kete rime riba ke tse go va pili mo sho ke tse, papete vordi hakinu par ke tse ugo nguli duo. Jisue pusa se ke tse, te zo ke sa to, kiu ga di Pharisee go pa ke zo ke se tiki pue, uke penyo fa kripe, nu pete se uke penyo fa krilie. Mu inse zanyu kripye nto mke krim hilije ketsa mu tezo ke ko pette hanyegi kesat ba ketsa jisue sedi Pharisee ko kipu kesa inse zanyu kripye nto mke krim hilije ketsa kidi jisue hau pusaga ke krilamuna uke penyo fe riu timi gi bagetla mi puri uke penyo fe ri su timi gi bagetla su violate so wale ken zagata mi puri su pesene kete wale ken zagata mi puri su bieka tacho wale ken zagata o ke penyo fe su ru mu creatorzo jisu vordi pom hato chagasa ki zinu vorgata o go su gi nuzo shiri mulivi hanu su hapu mo ketsa po tsagata shiwe o ke penyo fe punyu kete so soje su o ke penyo fe la hapete uzo ke krieto pomato ke vito pour shit nu cheke se su uke penyo fe kapie temi cheke se vie ke tse uko su mulivi mo ke penyo fe pour hin nu uko cheke se haulanu uke penyo fe kriep fe ke tse uke penyo fe tedzan fe ke tse uko ke lugi ba uke penyo fe hau krie ru Rakero go gets a ke lugi, ba ke kriu ke lugi, suri ba. A ke dibu tsiya, no ke dibu tsiya. Oko ke dibu ba, su ginu, oko supusi ke tsa, oko human dignity po definition ba mo. There oke penyo for hiu po image. Oko giba ke tsa su nunu, supusi, zuwe supusi, a supuka, no supusi ke tsa, su vachase ya kaza musu par ya kaza ugo ke lunu zo shiri su mulivi mo ke penyo fa puri hau kapie temigi shekesa ugo temie pokra punyo ke lupu nu zo shiri lesliro punyo pokra nupra nyunyoe pokra rieti zo mulivi pumhi punhacha pocha po mesi so pete pokra rieti zo mulivi de pokra hiwe pugiba pokra DNA we pugiba temi pwe pokra diezedi hake vice u pokra chatanu lu putuchedi hulevi mi pwe pokra diezeno lumodi putopu medotedi regireze yesomodi ludalivi image mu likeness pokra temi vi seketse pulevi getopetse seketse pulevi oke penyo fukru pripu temye pulivi punyo we pokru image shu bazo dienu pokru nyo ke su pugi bazo de pokru zoke vi sokosa pugi bamo dalivi mo ke medi tie oko ke lunu oke penyo fu zoke vi soko oko ke lugi to mata zo shiri oke penyo fu hiu nu ko cheke su oko giba ke oke penyo fu su krie hu su lepesa tor ke Ake lugi su pie huya kesa ke mi nke lugi ke kriu ke lugi uke penyo fe su pie hu ke
Bible nu pusa catholic ke we nu ringu ke लिए halamu mi puri jepe crucial ke tsa mi du crucial ke tsa mi ke khiru li sho ke tsa Bible we hakolanu pusa Jesu go ke zedi white gift service Samaria mi ko varakra ke tsa ukolanu pakengu ke लिए ko sedi o ke penyo fu zanu Jisu penyo ki zunu ke vor teni ni di unni ba ke tsa o ke penyo fu temi krie ke sa weri mi krie sa to ke tsa o ke penyo fu zanu ba wi shiri o ko temi ha ko ha varakra rakredi o ko white gift service ho ke huya Samaria nyo mi ko orphans ko krie ngume je ke tsa ke kradi krasade jisu deri nyo ko leka mazilia primarily uko zutsof ukrba mo gada ula uko su tsiyamo deri catholicism uko kipu ke se primarily ke me yet towe uke pe nyof nyoko suko khilije suko regulije nyoko suko yalije ke krilamun uke pe nyof riwe timigi to ke tsala uke pe nyof image we timigi ba ke tsala chiliko ku Heta takenye kusuku senu mohosoliro katachu jiu meranyomie yabilie katachu jiu meranyomie yabilie chilikoku heta takenye kusuku senu Zakaria tute tenye kusuku kerenu sameranyomie ko mu samimi ko nekete hiji ugo mezupe zwa hiji idi pusa Tu ke pra tu te me fe ke nye kusuku me fe ke nye mu me fe die nye sami me fe mori me renyo me pechepe ne lo nye uko pechepe ne di uko aki krasero ai uko rukro ke se ren tu zo tu sidi anu fu tu par tu mu aji chau pie nye dukri wa tu sidi nye nu fu nyo bu sami me chita tu mu nye nyobu merenyomie chitadu hako pese ke tse uke penyo fe punimo ke tse uke penyo fe atuto ko mezuputo atu ko yato atu ko regulito mu uke penyo fe uko regokelie rebizomona hako pese nekete hako mezepedze ke tse uke penyo fe puto sokogi hotsupizo to ke tse uko to ke pranu Tu te me fe ke nye kusuku me fe ke nye mu me fe digi ko zuko tsu ngulie. Chiliko ku yesura teta kusuku pengunu uke penyu fe. I samarinyu me ko cruzo, a father to the fatherless. I samarinyu me ko cruzo. Jacob tu te po kusuku me fe tenyenu ringu kelie. Sami me mu samarinyu me ko zofanu uko krihilije uko bu uko nuke meje ke huke rutsada hije ke tse sedi ke peleme ko chata uke penye fe uko bu tie temye pete khili nusa shezanyo me pete khili nusa de uko katholische ke we nu ba hu shiri ke we nu mo hosoliro samaranyo me mu sami me uke penye fe hako japu ke tse hako yapye pe kri ke tse pula ke tse uko bu so shiri hako krie ru reguli nu ke tse uko zo feke zlamo zmu kigen zkedalamo unye udinyo minyo unyo reguli ke vi kizunu krutso bagatsa ba pizo to deri nipuwe unye hako gitu ketsa mogom hakenguli disevo hako zgetso uke zkotso flamo der uke penyu fdiesenu ke hue ke pelemi ko soko var kraketsa soko krier huketsa Ugo su tia ke krilamona uke penyu friu ugo gike tutui mi petegi tu ketela Jesu ugo rakra ke sasuke ugo Jesu penyu ki zunu ke for Christmas ti Jesu ukhe ungu mejedi uke penyu funyu fliu ke penyu fuzo shiri ugo la for ke krilamona ugo ri punyu nyo puri fketela Musutui tieba wishiri samaranyo me ko sushiri uke penyo fe hiu tufa uke penyo fe diezenu chezero bizo como uke lupetenu
Uke penyefu dia hau kahar kradi. Uke penyefu zaputse. Uke penyefu tejeri lutuke. Mikropwe tsof morsho. Tsumukili kenze pali di. Kropwe shizomoli vi. Deri hakeme yetosa. Uke penyefu diezenu. Uke penyefu diezenu takese. Chikese. Ke krilamone. Uke penyefu pushiu nunu. Uko pete tsumuri kesela. Ni bubu jabe pete tsukili tsutiene. Nipu die bumakere tsoko sidi uko retse kesakisela kipinyo fe peje mo pasteri pejewe uko metsu kize tsali posa tsipie nipu tselido tsali ku krikinyedi hetata soru tsali ku krikinyedi hetata soru putibie tsali kretako tselasya 네, 그래서 시작하게 Jiza gerasho ke hunu nyemese no share japutsikes siro ler nye bando badi nipu zaputsikes pete pejewe nipu bu uko zapu pete ginu zaye tsikeli tsa tiena uko tekanu keze ke chatsili do nipu die urat tsikeli ko se nipu tejis ununa ke bago se nipu zegeratsili di ke hubu tsikeli tsuduwe
Tigi ke ba ke krito he ko pu Jehovah. No he ko krie he ko ngumeshie. He ko la ni pu hapete tsukese. He ko bu nhinunu no he ko tsese. He ko ke pu mamiu he ko gito ke tse. Ani pu ke kriu nu. Ani pu bale modaya ke zago he la he ko ke jova seche. Deri no nhinu he ko tsuke sukim he. He ko kritu ya ke za. He ko la le ya ke za. Ani pu he ko bu kata kridi no nyo Jesu Krista ke tepe ki zahanus. He ko te jasu ko la ke te jepienzi ya. Nyo Jesu Krista bu ani pu ake pu ma ko la shesidi. Rila she ke ta ani pu japu haula ke te jepienzi ya. So ani pu he ko bu no jeza nke kriesedi. Ani pu he ko dono samernyo me tsike ba ko riva pile ke vi. No ani pu puti ke vi pi he ko tsese. No ani pu samernyo me krieketse. Uko ya pi ya ketse he ko bu ndienu nu. He ko retse ke sa ke se kola pe shiwe. Ani pu he ko jeza ke zedi. Nja pu tse tuo di he ko do tse ke le tsu ko sedi. Samernyo me va pi vo ketse no. Ubundun ke kri ko rakra ke sa. No uya pi ya ketse no ukri ya ketse ko le ke sa ke le tse che. He ko jeza le nja pu tse ke le pe tela ke te je pien tse se ya. Nke kriye ngoke meje bu he ko pe te ze to ke le tse che di Jesu zano chaya we. Je helu hao ke ko ke tanu ni pu Jesu Krista ngoke meje ke pe nyofe ke kriye ju ke me sa ro fe kroto ke tsu bu jeri mu ke tsa che he ze to ke le tse che. Amen.